uli buhagu tada lungaran na maur da Yesus Kristus. Henang dakabat para kabali ta acara pamering ati ta channel YouTube YKB Hilo Anakalang. Mada di pa babaca na renungan yayi malakata habaya. O alaama maayong taawang umadyaga mapoha pamalanggo yan ngara mo trahdaya mula bakadakal mo kaaw mapawara daga manyama dirakapiak na baiga mata magalul jagat hadona higulo na maur trahdaya rijung umeka parango yan napulungum nakapukapeka nakawerulim waga maka kahilu ranguraihi karakapiak na niya mabamarang yan napulungum dan kampe maka bampahala ko ya tamur kuma mula ni Mor Yesus ama di wima amin. Ulah dibuha na renungan da duta trahdaya da dekia walung ta buku renungan wasiat na judul na me palilihi wal kinimi walung ta kitab Kejadian kawudu 45 bajar haingi lapata bajar dumbulu napa patadada dia kadika na bajar patu na mawina na lingna manga panewi neke Yusufu tanguana me palilihi wal kinimi kalihi deka duda ulda dibuha walung da cerita pengampunan na madang-dangut Alkitab na cerita pengampunan ni Yusufu tanguana niya na merahiwanang na taati sampai hati lang takad ang uwana pada daga ni Yusuf tatau mapupuleli tatau Ismailu mga dapmal ay mangusaha walang tolda na batlop manyaranya duna usaha meha makine duni Yusuf man patunya na muruk walung mamahalim daw kuya taka terahinaya dahadi ne kamapareta Yusuf bataw na nauka biharahi piyaku na ka banabalas dendam banatong hepat ang uwana taka daamang Yusuf lalirijung na paitaha daaya kina higul na banapeja ka bawal ati dadaaya na ya ka nakarawa de Benyamin na nakana pene ke Yusuf bawat ang huwana layak de ka banwaja pengampunan bahkan Yusuf ngadan deka kapeku piyare na moruk i ala na palewa wanyua pamaulu walung lenyien bajar liman aingu rencana ni mauri pamuruk danga tahabali na bolu dabana na makapiatu na papada ni Yusuf ho banahakat ang uwana weng panewi na me palilihi wal kinimi Yusufu lihi na hakat ang uwana padahal neka na marau takadakat namakina na marau na nampareta walung tarayat na makarebang tabulutan takapalihi neka na ati na tanguan kali hodar na haka palihi mahal deka pabuhang mahal deka huli buhagu na hidu ati kadang na pamarauda dan na palihi mada na at ulda taka nakali na hodar na dakailolo de na ulda yan ang palihida wayhe kan atum wonya kaampun na ulo amin. Malakat habay. Mga may kaparango yan na pulong o mauri
Bampanau papeka gama nyama. Pamula madu gama kat ati manam hatau-hatau. Dangu nyama. Ab makai lolu jala na olima. Kampa meri alang le Yusuf. Manakali hodar hadang uana. Badana marau na at na walaupun bamaparete ya duna. Taka nalihinya. Nalihinya na rakyat. Nalihi jat angguan. Rijung jalan mereka nyama maut. Mama pelihinya na ati mata uli. Jika dikaya im habai kareng tahagam. Kam waki gam kalua. Dan kampiku makan bampahalaki ya tamurku. Mula ni mur Yesus ama dirima. Amin. Denau nak ulah dibuhagu. Na renungan terakhir ya. Abi bula kinya bami like, subscribe, ya kaban pabarinya ta ulim. Karena ya ketau minau uli buha, manga mi kapedeki du mami. Mami wewarnya na Injil, nyemi ya kana ya kabe. Mor Yesus na pameringo pamalalam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.